Bismillahirrahmanirrahim. Mahuli mga palangungan ko hapag iman, mga kaulungan si Tuhan Rabbul Alamin. Adlaw ini manityo patumtum ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala inagisin Tuhan Rabbul Alamin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di nyo madawhat in pagyanon bir hingga suway niyo ipagtabarro in arta kaugan niyo. So bimakna in parkala ini, in ayat ini, katumtuman in mga tao biyusan artas na Allah Ta'ala. Katumtuman in mga tao biyusan arta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di niyo madawhat imbir hingga suway niyo ipagtabarro in arta kaugan niyo. Sawab inarta, bang imano siya intiali niya siya inagsangsa, siya inagluwas-lungsad, siya inagkatumari, asal di siya makapahampit, sinarta Diyos ka na sintuhan. Sa bang niya matali, inarta yaon, kapag daya ako sinallahu ta'ala, ridya ka ng sinallahu ta'ala, inini Diyos sa jakako, makatabarro siya mga tawar hajar. Lagi zaman na to ini, mataod din ka to tanyo, maglaki katawangan, sintay manguron na to, hawiyaon na zaman ini, tugdan kita no katan sin panukas. Panukas sa mga tao miskin, biyadiin in kasabar nila padarat sinallahu ta'ala. Panukas sa mga tao rayahan, bang biyadiin in kapahampit nila sinarta Diyos kanila sintuhan. Ya ko miskin, ay ko masusa, amin diatungan ko panukas sinallahu ta'ala, wayroon kasigpitan ka hakabuyanan, sawab tumtumun na to into ayin Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan kita niyo, tadkhulul fuqara qabla al-aghniya bi 5,000 amin. Paksurun sinallahu ta'ala intaw miskin palom sinsulga lumukay palimang gatus tahun ampa intao dayahan mayta sawab intaw miskin nagsabar singkatan kasigpitan di kadunya so adlaw akhirat tungbasan in pagsabar nila sinallahu ta'ala sila papagkugkuyakon walaw pun intaw rayahan nisa bangkaw mabaya makuyag kaw dumagpak pa adlaw akhirat madawkat mo inyaangan-angan mo pialingkat mo inbay mo yataod mo sa sakatan mo. Sawab intiali mo, kabantukan ding hamano siya. Hatawakan intiali mo, malingkat in panugtog mo, in pamayway mo, diad in banghadarat na Allah Ta'ala. Wala mo kingatan in Tuhan Rabbul Alamin. May takitan o piyatumtuman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di nyo madawhat yaon, sawab mita lando in og na to, sinarta na to. Di matungin ayat ini, ambok sahabat si Nabi Muhammad SAW, ya Talha, dayahan. Ambok sahabat dayahan, damikan sahabat dayahan nakasulsulga muna, amo na Abu Bakar Siddiq radallahu an, pagkaruan natin kisah. Awakto, di matungin ayat ini, inambok sahabat si Nasuli Bayruha, ambok sahabat si Nasuli Abi Talha, aun kupong na pagganan Bayruha. In kupong niya lando niya kaugan, hawak to timon ayat sa Allah Ta'ala, meto sa parasul sa Allah, ya Rasulullah, bunalin ayat ini, pagkato tiabarro na lang ya Rasulullah hadi Bayruha tiabarro na Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Bayruha kupong niya un kaugan niya doon ni Rasul magpanguwas-nguwas ang kada tiabarro na bisang kaugan damikan aun hambok ding mga sahabat si Nabi Zaid ibn Haritha kura niya lando niya kaugan lando niya kasusuban hawak to timurun ayat sallallahu subhanahu wa ta'ala wayruun siya nagduwaro at tiabarro niya Rasulullah idihil ko na inkura ko awak to na yung dihil in kura tiyawag sin Rasulin anak diuhal sin Rasul sa matupa anak sumbiya di mana agos di mo kayong inkusi sinhamok sahabat sin Rasul pagka di mo kayong inkusi law sin Rasul wakad kubilat tiyay man nasintuhan in pagtabaro mo sinarta mo di mana in arta tiyabarro na to inini di ini mo paspadarat sa Allah Ta'ala damikan ayaw nakita nyo mainino bang isab aun tao nagpost sin long mumay tasway pa post, way pa Facebook, yung mga politician, di na tumablim, ang kanila ni post, at upay kasaksan sin mahadya na, kasaksan sin raayat, in sila nagihiwal, iba ni mihinang, sin kapatot nila. Imahal ka dito, ikhlas. Imahal ka dito, kaya tunay yung pagtulong tawag. Damikyan, mga kakuralong may ta-post pa, ang kanila i-post, as upay kaingatan, sin mga tao nag-sponsor, nagtabarro kanila, sin kaya tunay nila in amanat. Imahal dito ikhlas tumtumon na to intupot magtawang intupot magtungba singkatan sang sa na to tupot Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo where ikatawang
Ayaw na kita numang jaga-jaga. Sa labi maraw inihinangon na to, biya din sa katawang na to, bisan kita miskin, makajari kita tumabang. Mga itamang ta miskin, makita kita tunukaran, ihunta, bangon tubig makapainom kita, aun mga iril ka, tuwang kita rihilan 2 kilo, tungaw tagka kilong kakilo, amin wala karihilan, ikatabay makatawang na kita niyo, papagkahin na to. So murah-murahan, bang mayan, mga taurayahan, taupikan, iwan sin tau miskin, lumanlo ing kasabar nila akarna Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.